Kango sini kaplai sekai tono belai ke hamai maro ini jora kaham. Noromani bagi sini marandi pastoral circle di YouTube channel tu kai toni kok thai awai khaina ni bagi jora kaha kai toromani bagi belai ke sini kai tono hambai taibo sini o channel no nai to nai jo to ane khafang ni takuk taibo kuk sama hambai maro taibo jo to hayung nangai nai to nai ini dofani borok tei kubun dofarok jo to na ang ani khafang ni hamjak ma tei sibai ya pharo jeng tini kisisak mui tokhlale ba jeng sismaina ni bagai kisa sak tharlayana subrayung tini kaitor subray su Kristo ni kok thai jeng khnawi phaimani ya phangni simi jeng je naituglai phaimani ba hayungo je borok bangma jeng joto dofa joto jati ni borok rokna ishorno naituglai ingrunglai podrei porke hailai seng nugu awakbu agebu yang nugu na tong aifana tabok seng tisisa wasogui nelene mui to khlai nelena ba seng sismai lainani bagai kisa sakthar layana kokya mose Christian Jisu Kristo nei khungui tongmani ba Jisu Kristo ba kaitor nei je borok suri lai log lai tongmani borok bangma Jisu Kristo sabu tabu busi laimia sini laimia tei bono yasak laimia boni bagai jeng sarsa kono tui sismaina ni bagai kafra layana Jisu Kristo sabu tei tani bo o sengsaro paika oke okok thaini ne aifana Jisu Kristo sabu bono sisam tuila seka wasok layana boni bagai ani khafang ni takubukuk ani dofani borok nang omnona sisa nirokbu khungju kaisong waija dehnai kobok jaw jeng Bible basini elambago okok suijak srai seng nukha Jisu Kristo ongkha nukjak ya kaitor ni kaya abo srai kesa Jisu Kristo ke nukjak ya kaitor ni kaya kaitor hi humani ke kobrok bai onjakha abro seng tei kaisa kok bai tene kok wajai te hosinai ba Hindi panangkha aborok bahai ke ishor ring hoi haipana jeng kawangku borok ishor hongke khom hai srai jak Jisu Kristo hongke nukjak ya ishor ni kaya nei jeng Colossians chapter 1 ni 15 seng Kolosai remsani tangsi bao seng bahai ke o Jisu Kristo ba nukjak ya ishor ni kaya angkha abono seng serei nelena mani ke borok bangma Jisu Kristo no ishor hnei bisas khaimia yasagina maya gosewina maya hani bagai boni thanigo aimaya hani bagai seseng o kok therno serei nelena jeng nukha johon remsani tangsani simi srai ke suimani jono Jisu Kristo sabu also nukha kok sristini sikang no tongu kok kaitor baito tei u kok na kaitor teng sagraman kok sristini sikang no tongu o kok kaitor na artong tei u kok na kaitor ya phangni simino kok kaitor baito boni yakti sebebak sengsar snabai o kok o ishor boni yakti bebak sengsar snabai ka
बनकारि नों साफानो सोना जागिया कायसाफानो सोना जागिया बनकारि नों साफा सोना जाया बसि अहास नखा संसार जत संलुक माने ग्लां ग्लां साल ताल आथुकरि बेवा ते ननो आमो बरक नसना हाके कक संसारो फाइला हा ओ कक संसारो फाइला हा बनि याक बाइसे ओ संसार नसनाव आनि बागे अरो साखा हाके कक संसारो फाइला हा हाइफानो संसारनि बरक रक बनसिनि सौलिया बनि हाव फाइमानि बरक रक सिनि सौलिया ओ संसारो फाइला कके अमसे और संलुका काइतर बनि याक बाय बेबाक नसना आगे कके तंगमनि ब बाहाबथै हे आसाई फाइला बनि बागे एकनि शब्द स्राय स्राय के साका कक मांगै सिनि बिसिङो तंफाइखा आ कक मांगै सिनि बिसिङो तंफाइखा आवनि बागे जिसु ग्लां ग्लां के साला आं लामा आंनो गुबै आंनो मोथां आनि बिसिं तै फाया के ख्रक साफानो मोथां जागिया तै स्वर्ग राज्य लाभ खायनाया दिनै अरनिबो किसिसा मैतक लायलायनानै बा बुसिलायनानै कक मा सामानि जिसु ख्रिस्ट साबो अरनिबो स्राय स्राय के जों लुखा जों पैलानि कक थायो अमनो लुखा जिसु ख्रिस्ट हंके नुकजागिया ईश्वरनि काया वाइके कक के तमने ओहा साकानि बरक बनो बनि कक खनालिया मानि बाय बनि कक नो पालन खाइलिया मानि बाय बनि कक नो यासाग्लिया मानि बाय बो के तमने बाहा बथै लायै माङै आसाय फायनानै आनि बागे से अरसनो कक माङै सिनि बिसिङो तावक तंग फाइला हा बो सृष्टिनि सिगां तंगो बो काइतो बायतो ते उ कक बनो काइतो अब उ कक बनो माङै जिसु ख्रिस्टनि बुंबाय आसाय फाइला हा अब से स्राय स्राय के तिनि एलेम बाक्सु नखनो आनि बागे आंनो लामा आंनो गुबै आंनो मोथां आनि बिसिं तै फाया के खरक सफानो बरक मोथां जागै माया ते लांमा कताल माने उ कक बसे तिनि आनि खाजानि ताखु बुखु माफा बं सरकमान सानानि बागे इसिसा अजरा निरनि थानिवा आं नाव हाइनि बागे आनि खाफागनि ताखु बुखु माफा सं आनि द फारकना आनि कबक मुं आनि कय मुं अमनो तावक फानो तिनि फानो जों जिसु ख्रिस्टनो आनि ईश्वर आनि मोथांनायसा नै यासाका हके तावक फानो मोथां जागै मानो लांमा कताल मावै मानो तावबो जरा तंख आनि बागे अमन आनि कबक मुं जिसु ख्रिस्टसे गुबै ईश्वर जिसु ख्रिस्टसे ईश्वरनि माङै फायहा आबोनि बागे फायदे आनि खाजानि ताखुग्रक जोंनि सुब्राय जिसु ख्रिस्टनो यासागै मोथां जाग्लायानो तै फियक जाग्लायानो जतनो हामबाय काइतर जतनि साकाव हामारि क्लाइस्टन आमेन।